Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aray hande windande meɗen nden ko Darul Arqam ibnu Abil Arqam, ko galle arane ɗen ka noddandu nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama tullitiɗon, ka ɓe tumbondirayno ɗon ɓe yewta fi diina kam fewndo ɓe sonja moƴƴa Makka, tawi fewndo on say ɓe wawata feññinde noddandu. O wi kanat hadihi daru fi asli safa, ɗe galle wiyeteɗe Darul Arqam, on wiyeteɗo Arqam ko sahabajo tedduɗo jeyaɗo e attiɓe silmude. Galle makko ɗen non hari ko ka safa on woni ɗon fewndo ɗo moggo ka suudu laamu ngu wonnoɗo, oɗon galle makko ɗen wonno. Fewndo o waktu ɗo mo ari ha safa, si tawi woni ɗen o yii suudu laamu ngun ka darna ɗon, fello wiyetengon Jabalu Abi Qubays koye hoore ngon fello ɗon suudu laamu ngun dari. Galle Arqamu ɗen ko ka ley fello ɗon wonno, ɗum ko telen safa on. Galle ɗen harino ka ley suudu ka suudu laamu ngun dari ɗon fewndo ɗo fino famire, aɓennata ɗon qasru safa. Ka ley fello ɗon ko ɗon galle Arqamu ibn Abil Arqam ɗen wonno. Ba'idatan an ayuni tughati, hari fewndo on say ɗon no pottiti e gite bewɓe ɓen, yani ɓe yimɓe jabbaruɓe wonɓe sakkade diina kan, sakko da'wa on, sakko noddanayɓe Allah ɓen, tampina lo'uɓe ɓen e sahaba en. Hari suudu Arqamu ndun no potti, no wirniti, wa majalisihim e mbatirɗe maɓɓe ɗen. Fakhtaraha Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, nulaɗo Allah on suɓi ndun ɗon suudu li yajtamia fiha bil muslimina sirran, fi o tumbodiri e nden nokkure ɗon, o tumbodiri e julɓe ɓen e hoore gundo. Fayatlu alayhim, o janga e maɓɓe ayatillahi, ayaji Allah ɗen, wa yuzakkihim, o laɓɓina ɓe, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, o andina ɓe deftere Allah nden, o andina ɓe sunna makko on kanko nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama, eno diina kan yarata non fuu. Wali yu'addil muslimuna ibadatahum, e fiyo julɓe ɓen tottudewe maɓɓe ɗen, wa amalahum e golleji maɓɓe ɗin. Wa yatalaqaw ma anzala Allahu ala rasulihi wa hum fi amnin wa salam, ɓe hetta ma ɗum ɓe longino, ɓe hendo ko Allahu on e nulaɗo makko on jippini kon, manamu ɓe heɓɓo ko Allahu on jippini kon e hoore nulaɗo makko on, ɓe longino ɗum ɗon, ɓe jaɓɓo ɗum ɗon, ɓe hendo ɗum ɗon, hara e hoore, hiɓe e hoore ɓuttu, hiɓe e hoore kisiye, hiɓe e hoolare. Wali yadkhula man yadkhulu fil islam, e fiyo natay ɗon kal islam, wala ya'lamu bihi tughatu, hara andali fi makko bewɓe ɓen, min ashabi satwa, e jomiraɓe teɓagol nangan ɓe sattuɗe letta, wan nikmati e lettugol. Ɓe yimɓe teɓotoɓe julɓe ɓen, nangiraɓe nangalji sattuɗi, tampina ɓe, lorra ɓe, letta ɓe, tawa ɓen anda fi on ɗon silmuɗo.
ko ɗum waɗi si ɓe suɓi darul arqami on ka ɓe suuɗo hara faalaɗo silmude o naata e ɗon silma ɓe andata ɓe waway tottude diina maɓɓe kan ɗon kadi hara ɓe andata ko ɗon ɓe wonno marorde maɓɓe nden nokkure ka tawata ɗon ko majlisi on ka watteɗo ka ɓe tumbodirta ɗon makka wa mimma lam yakun yusakku fihi no jeeya e ko tawata nun hay e goto sikkitaki anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama wonde nulaɗo Allah mo jam e kisiye woni e mum on lawiji tama bil muslimina alana si tawi no fewndo nden ñande nulaɗo Allah moɓodirno e julɓe ɓen e kene la hawala al musrikuna bi kulli ma indahum min al qaswa sirkoɓe ɓen etotono ɓe wakkiloɓe eto moƴƴa e kala ko ɓe jogii kon e ñaande wal ghilzati e yorugol ɓerɗe an yahulu baynahu wa bayna ma yuridu nde ɓe sakkotoɓe heeda hakkunde makko e ko faala kon min tazkiyati nufusihim e laɓɓingol pittali sahabaɓe makko ɓen wa min ta'limihimul kitaba e jannugol ɓe deftere Allah nden wal hikma e sunna nelaɗon wa rubbama afda dhalika todenna no tanƴinano ka ɗum ɗon yottinaɓe ila musadamatil fariqaini e bonkodirgol e feddeji ɗin ɗiɗi yani wonay no piiro tun wonay no bonkodiral tun e piiro e giriwi moola nangi ɗum ɗon hay goto sikkitaki si tawino koka kene ɓe wonno noddude fewndo on say adoɓe ɗuɗude adoɓe dolnude adoɓe heɓude ko hiwaɓe adoɓe heɓude jogiiɓe doole kamɓe kadi ko wontanaɓe yeeso feere o ala si ɓe moɓodirino e kene heferɓe ɓe muñcaynoɓe ɓe fof maɓɓe ɓe lannaɓe ma ɗum ɓe sakko da'awa on hara ɓe wawata jannude ɓe wawata wadde hay e hunde yani feddeji heferɓe ɓen e fedde julɓe ɓen ɓe nangodirayno harle fewnɗon ko heferɓe ɓen ɓuri marde doole bal qad waqa dhalika fi'lan todenna ɗum tigi waɗi faqad zakara ibnu ishaqa oɗo karamokojo tariha maketeɗo ibnu ishaqa o sifike anna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wonde sahabaɓe nulaɗo Allah mo jam e kisiye woni e mum on kanu yejtami'una fi shi'abi ɓe tummodirayno e nokkure burti ɗin ka wonno e boli e nokkeli ka tawata e hiɓe suuɗi to fa yusalluna fiha ɓe juula e ɗin nokkeli sirran e gundo fara'ahum nafarum min kuffari quraish yiiɓe fedde goo e nder heferɓe quraysiyankoɓen fasabawhum ɓe dahiɓe wa qataluhum ɓe haɓiɓe e horle tawi ɓe pottiti iɓe yahi e longorihoy pottiti koye e yimɓe ɓen iɓe yahi e ɓodoy mettu koye hewtude e muɗum kono e nder ɗum ɗon ɓayi heferɓe ɓen andi fi maɓɓe ɓe arno ɓe dahiɓe ɓe yani e maɓɓe ɓe wari ɓe fa daraba Sa'ad ibn Abi Waqqas rajulan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu o pii gorko go fasala damuhu ƴiƴam makko ɗan ili wa kana awwalu damin uhrika fil islam tawi ko ɗan ɗon ƴiƴam woni ƴiƴam aranan ɗan hibba ɗan ka dinal islam yani ko Sa'ad ibn Abi Waqqas on ɗon pii goɗɗo e heferɓe ɓen o barminimo ƴiƴam makko ɗan hibbi ɗan woni ƴiƴam aranan ƴiƴam dartagol hibba ɗan kal islam wa ma'lumun no andale kadi annal musadamata oɗo bonkodirgol law ta'addadat si tawi ɗum ɗon ɗuɗuno wa talat juuti la afdat ila tadmiril muslimina ɗum ɗon yottinayno adda ha julɓe ɓen fof muñce wa ibadatihim e re'ugol ɓe ɓe halkayno julɓe ɓen ɓe wara ɓe lanna fi maɓɓe fa kana min al hikma tawino jeeya e hikma ko nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hutorta fewndo ɗon asirriya gollirgol e gundo hara goɗɗo yi'ataɗo wal ikhtifa e suuɗagol fewndo ɗon tawi hikma da'awa on ko suuɗagol waɗa e gundo ha ko aawa kon fuɗa wawa darade hara metti ɓorde kono fewndo ka aawa ɗon pette ɓorgol ɗum ɗon hayno metta fi hay seeɗa ko ɗum waɗi so tawi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam golliri oɗo suuɗagol e oɗo waɗugol gundo e ko ɓe jokki kon
ha heɓa doole. Fakana ammatu sahaba tawi laatinoke noon sahabaɓe ɓen fof luttuɓe ɓen yukhfuna islamahum iɓe suuɗayno silmugol maɓɓe ngol, wa ibadatahum e dewal maɓɓe, wajtima'ahum e tummodire maɓɓe ɗen. Amma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, amma nulaaɗo Allah noon, fakana yujiru biddawa, tawi kanko o feññinay da'wa on. Koyno waɗi tawi kanko imo mari ko hiwa mo, mirim makko on e mirim bappa makko on, e tawde himo mari gurol yeɗɗungol. Tawi ɗum ɗon no woniri o haysi tawi hinaɓe diina wota, kono en ɗan jaɓata ɓe hoynira mo wano ɓe woni hoynirde luttuɓe ɓen, ma ɓe yanira e makko no ɓe faalira ɓe piya ɓe wara. Ko waɗi kanko mo mari kaw ɓaari. Ko ɗum waɗi si annabajo goo ɓayi o tampinama, o lettama, o soñjama, o fewtuno yimɓe makko ɓen, o wiɓe hara miɗo jogino doole e mon, ma hara miɗo mari ka mi ɓaari e mbattu dolnungu, mi wawayno on dartade. Kono tawi ala. Ko ɗum waɗi si woti ala ballo, o ala kaw ɓaari, piiji goono ton o wawata warrude wa marɗo ka tippi. Tawi noon nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam no tippi ka tiiɗi, sembinande immorde ka Allah, tawde kadi bappa makko no hiwimo, no reenimo, e mirim bappa makko on e hakkunde Quraysiyankoɓe, tawi ɗum ɗon hewtugol mo welaafi. Hari ko ɗum waɗi si tawino kanko nulaaɗo on o feññinayno noddugol ngol wal ibada e dewal ngal bayna zaharanayil musrikina e yeeso julɓe ɓe e yeeso heeferɓe ɓen e hakkunde maɓɓe kadi haray ɓe sutimo mo wadde. La yusrifu an zalika sarifun, hari hay hunde e ko tawata ferlitaymo kanko nulaaɗo Allah e ɗum ɗon tawi ala. Tawi nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama ko suusi wadde kon, lowɓe ɓen suusata wadde ɗum. Tawi noon hay hunde ferlitatamo, la yusrifu an zalika, hari ferlitatamo e waɗugol ɓendewe makko e feññingol noddandu makko ndun say un hay e hunde. Walakin kono noon kana yejitami'u ma al muslimina sirra, amma ka tumbodirgol e julɓe ɓen hari ko e gundo o waɗata. Nazaran li salihihim, sabu ndarugol ko moƴƴani ɓe kon, wa salihil islam e ko moƴƴani l'islam kon. Kanko nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama o juulay e kene, ko ɗum waɗi si e nder darsuji feƴƴuɗi ɗin en yii ko Abu Jahli en lorraynomo ka o juulata ɗon, e Uqbata ibn Abi Mu'ayt en e ɗin keeferi dundarankeji ko waɗayno kon. Kono tawi ɗum gasata e hakkunde gasata e julɓe luttuɓe ɓe tawata ɓen mara ko sakkano ɗum hay hunde. Toɓɓere hikkinde ɗon nden ko alhijratul ula ila al habasa, yani fergu aranu ngun yahugol ngol habasa. Habasa ko leydi ndi wiyeten ndin fewndo ɗo Ethiopie. Hari on sayi ndin leydi wiyetendi habasa hindi mofti Yaman, hindi mofti Eritrea. Ɗen leyɗe ɗon on fof hari ko laamateri wutiri. O wi kanat bidayatul itida'ati, laatinoke noon fuɗɗagol jaggitugol ngol e hoore julɓe ɓen jaggitanɗe tiiɗuɗe fi awasiti awakhiri sanati rabia, ko e hakkunde hitande nayaɓere nden ka sakkitorde minan nubuwati e annabaku nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. Bada'at da'ifa, hari jaggitugol ngol e hoore julɓe ɓen ka hitande nayaɓere sakkitorde, ka sakkitorum hitande nayaɓere nden e annabaku ngun hari no lo'i. Summa lam tazal tastaddu yawman fa yawman, refti seerali noon jaggitugol e hoore maɓɓe no ɓeydade tun, no tiiɗude tun ñallal e ɓaawo ñallal, wa saharan fa saharan e lewru ɓaawo lewru, hatta tafaqamat fi awasiti sanatil khamisa, ha feƴƴiti noon ƴolti ka hakkunde hitande jowaɓere. Wa naba bihimul maqamu fi Makka, tawi joni tundaniɓe ñiɓugol ngol Makka, tawi joni wongol Makka wuli satti metti fi fota fota. Wa akhadhu yufak, ɓe nangi joni miiji tun jihim e feere go'o deyno dandaɓe min hadal azabil alim e ɗeɗo letti musuɗe. Tawi ka hitande sakkitorde e annubinede nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ka hitande nayaɓere,
haka hakkunde hitande jowaɓere tawi Makka wulaniɓe fota tampere nden ɗuuɗi yaltuɗo wono piyeede yaltuɗo wono lettede lowɗo wono tampinede no warede no soñjede ala ko ɓe ala ɓe wadde tawi joni jogitagol diina kan satti ɗon fota wonugol ɓe Makka ɗon kañum kadi tawi satti wuli fota ɓe miijiti noon yo daarugol no ɓe sortora e ɗum ɗo ɗen ɓurɓe lowde ɓen daara no ɓen ɗon yaltira e leydi ndi wa fi hadihi zurufi e ɗeɗo golle fewndiɗe fewndo ɗon no alhaali maɓɓe woniri noon e ɗum ɗon ko e nder ɗum ɗon nazalat suratu zumari ngol cortol wiyetengol suratu zumari ngol ɗon ɗen jippi tusiru ila ittihadi sabilil hijra tawi ngol ɗon no jopanade ɓe e jogitagol laawol ferugol ngol wa tu'linu ngol ɗon ɓangina ngol feññina bi anna arda allahi laysat bidayiqa wonde leydi Allah ndin faaɗa o daali e nder ngol cortewol lilladina ahsanu fi hadihi dunya hasana no woodani ɓe moƴƴinɓe e nder ɗan gurdam aduna ɗo moƴƴere wa ardullahi wasi'a leydi Allah ndin noon no yaaji hollugol ɗum ɗon sappanike ɓe ɓay leydi Allah ndin no yaaji wona Makka ɗo tum woni leydi yo ɓe ɗaɓɓu laawol no ɓe pottora seeɗa yo ɓe ɗaɓɓu laawol no ɓe ferira ɓe yalta e ndin ɗon leydi haysinaɓe fof kono woɓɓe maɓɓe wona ɓe ɓureede lettede ɓen yo ɓe ɗaɓɓu laawol no ɓe ferira wa tu'linu ngol ɗo cortewol feññini wonde leydi Allah ndin hina faaɗundi holwasi o daali wa ardullahi wasi'a leydi Allah ndin ko yaajundi o watti ɗon innama yuwaffa sabiruna ajrahum ko hunnante noon ko muññiɓe ɓen ko ɓen hunnante joddi maɓɓe bi gayri hisabin ko alda e hasbore o holli e ngol ɗo cortewol e oɗo aya sappa ɓon o wi awa dey kala moƴƴinɗo ka aduna ɗo o heɓa e moƴƴere ka aduna o heɓa moƴƴere ka lahira leydi Allah ndin noon no yaaji ɓe muññiɓe noon fota ɓe jaɓali accitude diina maɓɓe kan ɓe jaɓi lettede on ɓe muññi e hoore ɗum ɓeɗo yoɓete joddi maɓɓe ndin hara ko timmude ndi ɗuytatake hay hunde ɗuytantake ɓe wa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laatinoke nulaaɗo Allah mo jam e kisi woni e mum on qad alima hari hiɓe andi anna ashamatan najasi wonde o lanɗo wiyeteɗo ashamatan najasi malikul habasa lanɗo on Ethiopie malikun adilun tawi nulaaɗo no andi wonde leydi ɓurndi ɓadade ɓe ɗon ndin lanɗo on ɗon ko aade nunɗuɗo la yuslamu indahu ahadun hay goto toñatake ka makko fa amara al muslimin nulaaɗo on yamiri julɓe ɓen an yuhajiru ila al habasa nde ɓe ferata ɓe yaha habasa ɗon firaran bi dinihim ka dogingol diina maɓɓe kan minal fitani e fitnaji yo nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama yanani ɓe ɓaytay ɓe humpitike ɓe andi wonde o lanɗo habasa weteɗo ashamatan najasi wonde kala arɗo ka makko tawi ko dogidugol e diina makko ma ɗum arɗo tun fatti arɗo jooñi ɗon on ɗon toñatake hay goto toñatake ka makko ko lanɗo nunɗuɗo ɓayno nulaaɗo Allah no andi ɗum o ko lanɗo nunɗuɗo o yamiri julɓe ɓen yoɓe feru ɓe yaha habasa ɗon ka dogidugol e diina maɓɓe kan ka dogingol diina maɓɓe kan e ɗi fitnaji soñjaji defaynoɗi woɓɓe si tawi woni hina muñal tiiɗugal accitugol diina kan naata e piɓle sirkoɓe ɓen wa fi rajab sanata 5 min an-nubuwa e nder lewru rajibi ndum hitande jowaɓere nden ka annabaku hajara awwalu fawjin min as-sahaba ila al-habasa fedde aranel ma ɗum dental aranal ngal e sahabaɓe nulaaɗo Allah ɓen sallallahu alayhi wa sallama ɓe feri ɓe yahi habasa ɓe feri ɓe seeni e ndin leydi Ethiopie kana mukawwanan min 12 rajulan tawi ɓen ɗon on groupe yahunoɗo ɗon nde on jama yahunoɗo ɗon tawi ko ɓe worɓe 12 wa arba'u niswa e sonnaɓe 4 worɓe 12 e sonnaɓe 4 ko ɓeɗo adi ferude yaha habasa
ra'isuhum tay horejo mabbe on ben don den ferube ka ferande aranere jama attido yahude on tay horejo mabbe on kambe don sappo ɗiɗo worbe rewbe nayo tay ko Usman ibn Affan radiyallahu anhu ko woni horejo mabbe on wa ma'ahu zawjatuhu tayno wondi e sayyidina Usmana sonnajo makko on dum ko Ruqayya bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nene Ruqayya biddo nulaado Allah on sallallahu alaihi wasallam wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihima nulaado Allah ma kuno e fi mabbe kambe don dido innahuma awwalu baytin hajara fi sabilillah ko beedo den dido woni suudu aranuru num ferndu e fi bantugol lawol diina Allah ba'da Ibrahima wa Lut bawo fejjugol annabi Ibrahima e annabi Lutu alayhimassalam den andi annabi Ibrahima feruno annabi Lutu kadi feruno tay non kal islam ko suudu sayyidina Usman ibn Affan dum e jama wondube makko arbe ben e ley koyde makko be woni hoore mudum tay kanko woni hoore fedde fokkitune den ferugol dental attingal ferdengal tay ko dun suudu don woni suudu aranur dum ferdu bawo e annabi Ibrahima e annabi Lut ferube ben ka fi dogidugol e diina mabbe kam kana rahilu haulai latino kenon yahugol beedo de yimbe ferube do de yahugol habasa tasallulan fi zulmatil layl ko moltagol kaniwre jem hatta la taftina lahum quraish fi wata humpito fi mabbe quraishiyanko ben be anda fi mabbe be jojana be fi andugol wonde ahibe moltade yalta kharaju ila al bahri be yalti be yari kamayo wayammamu minaa Suaiba be fandori e o por wetedo Suaiba manamu katawata don den laade den no daro be yari hella don laade woduno den fewndo on say laade saetede e laade de basiji ko nande mudum be yari e on por don den darugol no be lumbira be yari e tedirde laade den fewndo den nyande wa qayyadat lahumul aqdar kodduriye Allah on sembinani be safinatayni laade didi tijariyatayni julorde didi yani laade rondotoode marchandise laade julaabe abharata bihim ila al habasa de do de laade be jawi e majje de be yahi de nabi be ha be hewtoyi habasa yani be yolli e maayo ngon be ukki e de do laade be jawi e majje be bakki e den don de do nabi be ha be hewtoyi habasa wa fatinat lahum quraishiyanko ben andoy fi mabbe be jojanoy be hetti faamu fi mabbe fa kharajat fi atharihim be yalti jokkitoy golbe lakin lamma balagat ila saati hewtugol mabbe kambe quraishiyanko be jokkitugol be da yiltabe be hewti ka fongo maayo kanu kadin talaku aminina tay baton on yahi hewtugol mabbe ka maayo innano nangude be yilta tay baton on fokkiti o yahi o yalti be wata yollade ka maayo jokkitabe tay baton on sok yahi no ay wasa jokkiti goddo aeroport atay yo avion on immi tay ko no way kambe kadi jokkitugol mabbe quraishiyanko ben innon jokkitude be sahaba be on be ferde hewtugol mabbe ka por be hewta ka maayo be inna joni yo be jabbo be yo be sakko be yo be sakko be yilta be hawrondiri laade den sotti de yahi de ukkike ka nder maayo de fubbade Allah on walli be fi'iri non be yaari non e hore ko be hoolibe wa qamal muslimuna fil habasa julbe be nyibe nder leydi Ethiopia fi ahsani jiwarin e ko buri moƴƴude e kawtirede yani kanko lando on o hiwibe o bannitibe o reenibe o dankibe be woni don den e kawtal moƴƴal e bannitande moƴƴere e fattande timmunde sujudul musrikina ma al muslimina wa audatil muhajirin yani heferbe ben sujjugol mabbe wondude julbe ben e artugol kadi ferube ben dun don ko hendetuma wadi wa fi ramadana ko e suumaye min nafsi sana e den hitande don tigi
kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-haram nulaɗo men on sallallahu alaihi wasallam ɓe yalti ɓe seeni ka haram wa fihi jam'un kabirun min quraish tayno ka haram ɗon jama ɗuuɗuɗo e quraisiyankoɓe fihim sadatuhum wa kubara'uhum tayno e maɓɓe hooreɓe maɓɓe e mawɓe maɓɓe faqama fihim o ñiiɓi e maɓɓe hakkunde maɓɓe wa faja'ahum o juhiriɓe bitilawati surati najmi jangugol ngol ɗo cortol wiyetengol suratu najmi walam yakun ulaika al kuffar tawi laatanoki ɓen ɗon heferɓe sami'u kalam Allah hay ɓe laatanoki ɓe nani haala Allah kam min qablu ko adi ɗum ɗon nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ñande goo e nder suumaye on e nder nden hitande nde feruɓe ɓen yahi habasa feri ɗum ko ka lannode hitande jowaɓere nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yalti ɓe seeni ka kaaba tawi heferɓe buyno mooɓi ɗon hooreɓe maɓɓe kadi e mawɓe maɓɓe ɓen fof no ɗon faqama fihim nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam dari e hakkunde maɓɓe wa fajahum bi tilawati surati najmi o juhiri ɓe ɗon jangugol cortol wiyetengol suratu najmi tawi noon ɓen ɗon heferɓe hari nanali qur'ana no jangi haynde wotere walam yakun ulaika al kuffar tawi laataki ɓen ɗon heferɓe sami'u kalamallahi min qablu ɓe nanino haala Allah ko adi ɗum liannahum kanu mustamirrina ala ma tawasa bihi ba'duhum ba'da hari ko ɓe duumiɓe tun e ko ɓe yoga e maɓɓe wasi kon yoga min qawlihim e wiwgol maɓɓe ɗum la tasma'u li hadha alqur'ani wota on nanu nde alqur'anare wota on jento nde few walgaw fihi sonke nde nde jange la'allakum taglibuna bela jo on foolay on aya no ari ka suratu fussilat tawi yoga e heferɓe ɓen no haldi fotti wonde wota goto jaɓu jentade alqur'ana kala ka alqur'ana on fuɗɗa jangede ko ɓe sonku ɓe waɗa girewi ɓe waɗa sonkowi lance hara ɓe jentaki nden ñande noon nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam juhiɓe o jangi alqur'an falamma bawatahum nde o juhunoɓe bitilawati hadihi sura o juhiri ɓe jangugol nde ɗo simore wa qara adanahum kalamun ilahi yani ka noppi maɓɓe duɗɗi noppi maɓɓe ɗe ɗin kaɗo haala Allah khallabu ka tawata kaɗo ɗen ko wippitay ka nanɗe wippita faamu wippita hakkille wa kana arwa a kalamin tawi kaɗo haala ko ɓurka hawnade ɓurka yoɗude sami'uhu ka ɓe nani ɗum ɗat hari ko kaɗo haala hari ɓe nanali sifa makka haynde wotere tawi noon ko haala hawni kani haala ngalɗinka haala wonduka e balaga ɓe dari tawi kaɗo haala hina haala arabu simple ni dey kaɗo ko haala Allah kanni ɓay ɓe nani ɗum ɗon waɗi batte e maɓɓe fota fota ɓay hari ɓe ala jentade alqur'ana ɓe ala jabde jeltade nde hari ɓe haldi fotti o ta ɓe jento nde ñande nulaaɗo juhi ɓe o jangi tun tawi be ɓe nana ɓe nani koko ɓe nani ɗo tawi ɗum ɗo no hawni ɗum ɗo no ngalɗini ɓe andi ɗum ɗo na haala neɗɗo ni few akhadha masailahum kaɗo haala nangi su'irɗe maɓɓe ɗen wa nasu ɓe yejjiti ma kanu fihi ko ɓe woni e muɗum kon fof fama min ahadin ala e goto womoɓinoɓe ɗon ɓen illa huwa musghin ilayhi si wona tawi ko heeɗiɗo nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam himo heeɗi kaɗo haala la yahturu bi balihi shay'un tawi ala hay e goto e jooɗiɓe ɗon ɓen heeɗiɓe nulaaɗo tawi no heeɗi nulaaɗo tawi si wona miijatako jolataka ɓernde makko hay e hunde si wona jentagol kaɗo haala nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓay senike juhiriɓe nde alqur'anare o jangi ɗeɗo ayeje wonɓe ɗon ɓen fof tawno beɓe heeɗo hay goto ala mo tawata no hilnino goɗɗon si wona jentagol ɗum ɗo tawi no iɓe humpa iɓe ngalɗi ɗum ɗo no weli ɓe no ngalɗini ɓe ɓe woni joni ɓe wawnirama jentagol ɗum ɗo ɓe jenti mo be maɓɓe jenti ha moƴƴi hay goto e wonnoɓe ɗon ɓen ala mo tawata no jentino nde alqur'ana no jenti ɗen ayeje ɗon si wona jolika ɓernde makko ngalɗugol fi ɗum ɗo nangimo ɓandu ɗum nangimo ɓernde nden nangimo hakkille ɗen tawi joni o wata miijitade hunde si wona fi ɗum ɗo
hatta idha tala fi khawatimi hadhihi sura hanula non jangoy kalannode nde do simore qawari'a tatiru lahal qulub yani duɗɗanɗe de tawata ɓerɗe ɗen wiiray sabu weltorgol ɗum ɗo kalannode suratul najm summa qara reftinulaɗo jangi fasjudu lillahi wa abudu sujjane Allah rewemo ka suratul najmi aya 56 summa sajada deftinulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sujji lam yatamalaka ahadun nafsahu hay goto e jama tawanoɓe ɗon ɓe wawali hoore muɗum hatta kharra sajidan ha kan kadi o suuyi ko sujjuɗo yani nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓay jangi fasjudu lillahi wa abudu nulaɗo sujji tum fof kañum kadi sujji wa fil haqiqa ka haqiqa kanat rawatul haqqi tay ngalaw gongajo on gad sada'atil inada tay ɗum ɗo ɗen fecci sallalɗa gongol fi nufusil mustakbirina e pittali mawnintiniɓe wal mustahzi'ina e jalkitoɓe famata malaku an yakhiru lillahi sajidin ɓe wawali ɓe jogaki hoore maɓɓe ɓe wawali sona suyangol Allah ko ɓe sujjuɓe nulaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓay jangi cortewol suratul najmi ɗum nangi fondoji maɓɓe ɗin kamɓe heferɓe ɓen nangi hakkillaji maɓɓe ɗin nangi ɓerɗe maɓɓe ɗen nangi so'oji maɓɓe ɗin ɓe fof ɓe jenti ha nulaɗo lanni ɓe dari ɓe tawi ɗum ɗo na haala tagaɗon ko haala Allah kanni nde ñande tawi ɓe jento Allah newni ɓe jentika nulaɗo jangoy tun ka lannode suratul najmi sujjane Allah rewemo o sujji tun fof kañum kadi sujji tawi goto e maɓɓe wawata hoore mum ronkude sujjude tawi ɗum ɗon nangi ɓe fota ɓe fof ɓe sujjane Allah subhanahu wa ta'ala wa sakata fi aydihim fukki e juuɗe maɓɓe lamma hassu nde ɓe so'uno anna jalala kalamillahi wonde mawnugol haala Allah kan lawwa rama zimamahum ɗum ɗon ɗen liƴidaɗe maɓɓe ɗen ɗum ɗon ɗen oñidaɗe maɓɓe ɗen yani hawnagol haala Allah kan ko ɗum waɗi e batte maɓɓe ɗum ɗon ɗen yiilidaɗe maɓɓe ɗen ha ɓe sujji ɗum ɗon yiilidaɗe maɓɓe ɗen ɓoyliɗe oñiɗe ha ɓe sujji fartakabu aina ma kanu yabzuluna usara juhudihim fi mahawihi wa ifnaihi yani ko hunde joni noon ɓe dewnodiri e hunde nde tawata ko nden tigi ɓe wonno okkude tinnareji maɓɓe ɗin e wakkilare maɓɓe nden fof fi mehugol ɗum wa ifnaihi e re'ingol ɗum nden ñande tawi daaɗe maɓɓe ɗen yankinanike ka haala Allah kaɓe wonno cippirde bimbi e kiikiiɗe ɓe yangoɓe eto etanɗe ɗen fof fi mehugol ka e fi re'ingol ka wakat tawala alayhimul lawm jokkodiri e maɓɓe noon kamɓe moɓinoɓe ɗon ɓen sujji jokkodiri e maɓɓe feloje wal itabu e feloje min kulli janibin e kala bange mimman lam yahdur hadal mashada e ɓen ɓe tawanoka gunɗon batu nden ɗon seedande minal musrikina e heferɓe ɓen ɓay ɓeɗo ɗen nanuɓe nde qur'anare no jange ɓe nani ɗe ayaje no jange e ngol cortol wiyetengol suratul najmi ɗum nangiɓe ha ɓe wayi wasi ɓe gomɗinay kamɓe kadi hakkille maɓɓe ɗen fo yahi e muɗum nulaɗo sujji tum ɓe fof ɓe sujji tawi ɗum ɗon ngalɗiniɓe weliɓe e daaɗe maɓɓe ɗen fo yankinanike koko wona jangede ɗo ɓe sujji ɗum ɗo tawi noon ko ɗum ɓe wonno yangade ɗi duuɓi fof e ɗi lebbi fof e ɗangurdam maɓɓe fof fiyo ɓe mehu ɗum ɓe lanna ɗum tawi noon joni ɓe tawanoka ɗon ɓen ɓe humpiti tum ɓe nangi felugol ɓeeɗa dari ko ɓe waɗi dari ko waɗɗon min nani ko waɗɗon kon on oñike on bonni on jentike komi halduɗen wota on jento kon joni noon on bonni ha on sujjidi e makko kadi on sujjani Allah mo woni noddude on e muɗum ɗum ɗon noon joni woni feloje ɓe tawanoka nden gumbatuɗon fof e heferɓe ɓen nangi felugol wa inda dhalika
e nden nokkure ɗon fewndo on say kazabu ala rasulillahi ɓe feni e hoore nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama waftaraw alayhi ɓe fefindi e makko annahu atafa ala asnamihim wonde o takki e sanamuji maɓɓe ɗin bi kalimati takdirin konngol teddingol e konngol mawningol wa annahu qala anha wonde nulaaɗo maaki gay sanamuji ɗin ma kanu yuraddidunahu hum da'iman min qawlihim nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ɓe wi'i ɓe fefindi e hoore makko ko ɓe ruttinnotono kon kamɓe heferɓe ɓen toujours e konnguɗi maɓɓe ɓe nawa tilkal garaniqul ula ɗi sanamuji towuɗi ɗo wa inna safa'atahum la turtaja tefore majji kadi no tijja ja'u bi hadha al ifkil mubin ɓe addi nde fenande ɓangude liya'taziru fiyo ɓe gantinoyo an sujudihim ma annabi gay sujjidugol maɓɓe nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama walaysa yustaghrabu hadha ɗum ɗo wona ko ngalɗini min qawmin kanu ya'lafuna al-kadhiba e yimɓe ɓe tata no wuutuno fenande wa yutiruna ad-dassa wal iftira'a iɓe juutinayno ubbugol e fefindagol fenande marande suuɗa wa balagha hadha al-khabar oɗo khabar noon hewtoyi ila muhajiril habasa e feruɓe yahi ɓen habasa wonde heferɓe ɓurnoɓe mawnude ɓen ɓe sujjani Allah ɓe jaɓi l'islam ko wano non walakin fi suratin takhtalifu tamama koye mbaadi luutodirndi few an suratihi alhaqiqiya e sura no waalori noon tigi balaga hum hewtoy ɓe Quraysiyan ɓe feruɓe yahi habasa anna Quraysan aslamat wonde Quraysiyanko ɓen silmi ɓe jaɓi diina kam ɓe gomɗini alqur'ana on ɓe jokki nulaaɗo ɓe sujjani Allah ɓe wotinɗinimo ɓay hari on say hendagol habaru no metti fi ko waɗi ko siko letere ma siko goɗɗo wi ɗo yahi ɗo ɓaɗi on say téléphone ji Allah hay hunde ala ko hewtirete habaru joni noon habaru on hewtiri ɓe no wopiri ɓe sikki ɗum a Quraysiyanko ɓe silmi ɓe jaɓi diina kam joni Makka ɓutti gere lanni farajaw ila Makka ɓe dogi ɓe arti Makka on say fi sawwaɗe juudan ɗum ɗumɗa koye suuma e waɗi juudan ɗum ɓe arti min nafsi sana e nder hitande wotere nde falamma kanu duna Makka sa'atan min nahar nde ɓe arno ha ɓe ɓadi Makka kono hari no luttani ɓe hewɗugol Makka yi ko yarete leer goto warafu jariyatal amri ɓe andi noon ko woni nder ton ko tigiti ɓe andi noon e jakka wonano ɓe naniri no woni raja minhum raja woɓe yilti tan ilal habasa walla ɓe fi Makka ɓe natali Makka min sa'irihim immoɓe dendagal maɓɓe ahadum hay e goto ila mustahfian si wonna ko suuɗi joni noon ɓayɓe andi jakka koɓe nanno ko heferɓe maɓɓe ɓen fo bandiji tiɗuɗi ɗin fo silmi islam on naati e jama on fof ɓutti Makka ɓutti ɓe aroy noon ha luttiɗo ɓe naata Makka yeɓo leer goto ɓe humbitoy noon yehi koko ɓe nani jakka na gonga nani woɓɓe maɓɓe yitti kisan woɓɓe kañum kadi suuɗi naati ɓayɓe anni hewtide leydi fayda woɓɓe yilti woɓɓe suuɗi naati wa aw fi jiwari rajuli min Quraysh woɓɓe maɓɓe kadi fattoyi woɓɓe goo e Quraysiyankoɓe joni woɓɓe suuɗi naati tawi ɓe anda fi maɓɓe woɓɓe kañum kadi yahi fattoyi goɗɗo e Quraysiyankoɓe jogiiɓe doole ɓe hari on sawi ɓe mari ko wiyete jiwar yani jiwar ko yawgol fattoyo oti on fattanoɓe oy nawa kaalinoka an hay goto hewtumo dey mo hewtimo hay ko min o hewti tawi ɓe konti ɗum kadi ko teddungal si tawi joni a fattoyke goɗɗo e tedduɓe ɓen a fattoyke goɗɗo e makobaɓe ɓen hay goto susata memudem tawi noon joni naatayɓe ɓen Makka ɓay jakka o nano ɓe sikki nono woniri wona ko ɓe nanno kon laati tawi joni si ɓe naata e Makka ko ɓe suuɗo ɓe naata ma ɗum ɓe fattoyo goɗɗo ɓe naata e ley koyde on ɗon hara kon ɗum woni koye ley wade on ɗon ɓe naati ko jiwande on ɗon ɓe woni koye fattande on ɗon ɓe woni ɗon haray goɗɗo hewtataɓe tawi ɓe kontuno on fattede ko teddungal mo nangal ko ɗum waɗi si goɗɗo fattoyinoke goɗɗo ko bonnoɓe goɗɗo susatamo mem o innatawa kañum e ley fattande a nani koye ley koyeɗan o naati woɓɓe yilti woɓɓe
benati suda e hore suda kol ma biha fatto yo gure sian ko no be alti summa stadda alayhim reti satti e ma do ala muslimin e julbe ben fahi al bala wujudi yilti kadi tampi be fota wal azab e ledde de mi ko yati modde gure sian ko be di tampi gol be no sonja be no letta be no wasakatat bihim asailuhum yani gori mabbe din wasata bihim furti e mabbe ko woni nangibe teedibe yani ceebibe lettibe hoorebe mabbe ben kambe gure siyanko faqad kana sa'abun ala quraish faqad kana sa'bu ala quraish tawi satina gure siyanko be ma barakaha ni najasi o hewtibe kambe gure siyanko be ngimo de najasi jonno kambe fewno be yeh habata arti bay hefer be gure yanko be humpiti ke wonde be teddino e to abe don habasa bento japande mo yere be teddina be holna tay dum do metti gure yanko be tampini be no itti be mone joni awa o itta golbe mone batte dum do nyammintina be tampina be fawi be bala uji tidudi e lette sattude hoore be mabbe be futti e mabbe kambe be do de yewnobe be letti be nangiri be no tiidi grone wasata bihim asaihum futti e mabbe gori mabbe hoore be mabbe be futti e mabbe be letti be tampini be fagad kana sawbala gurati mabbe ni najasi be humpitino wonde najasi tidini be yawno be fedi yahi habata to tay dum metti gure sanko be on sakti e mabbe fota min husni wari e moddugol kawtede e moddugol fattande e teddinede wala mi yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam buddan la ala tayi ali fere o fere min ay yusira ala ashabihi de jopoto e sahaba makko ben kadi ha hin bil hijrati ila al habasa maratan ukhra fergol seno habasa lawol ila bo haray o bisa ko yiti bisa ngana nigi yimbe kala ko be firbe alquran ben ka def tafsiru e der ko be sifoto ko be ni ko Allah sallallahu alaihi wasallam no jangude ko joto wiete ngol suratul najm e der ko be jangata kon afara aytumul lat wal uzza wa manat salisata al ukhra be yolliti nder ton yani hefe be yolliti nder kongo ngol wibol tilani bul ula wa inna safata on la tuja taja wodi do sana muji mawdi di ko hoji teddudi di kukuji mola naari awade te fore majji no tijja be wi non ko nula do makino hefe be wettori dum be sikya nula la wala ni sana muji mabbe ni teddini majji holli wonde dido kukuji timmure e wore no gari ko haano teddinede stefore majji don ko tijja sakitinu hakkunde yimbe be be sikya don ko no woni kono ka hakika na no woni ko yollita fenande be la yollitinde fenande indi ko nula maki wano fefindo to be hatti seje be wada wadu yollita kongo de tongina ko nula maki ar nan nula maki kambe kay ko no be yollitinde no don ka ma ko nula do be sikre ka ma ko nula alla yollitinde wahayo ay nula maki yetela bisa na muji duwe tentulata uza emanata yetela ko dinati be yoli tinongin ko awati kuku do di te ko na tinotija pese ke ako no ko na na no ni o wete bisa ko kana ni na ko silu yani on bisa ko kana ni ko na ko silu goto hunde yoli ta ko wa no la Allah on korena wa on korena do jibril beni wahyu on ka yetti mo don ha o hewtini ka dula ko hola do hunde be take dula kadi ko yetti do wahyu on no ardino hay hunde be take hay hunde be take be hefer be la yolliti gol kongol fi to yona dula ma kingol fi tijja ayo ande an la kadi ni sana mujini ko yetti sa ko kala ni dum do wona ko
ay ɗum ɗon ko jaari isaji jollitaɗi e defte tafsir ko tawatana ko sillim alhijratu saniya ila habasa nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓay kalbi leɗɗe ɗen ha joni no jokkiti tode na ɓurti ka wonnoɗo kamɓe nde feƴƴitiɗe joni noon ɓeɓe yanata yimɓe ɓen kadi yoɓe feru lawol jaɓɓoɓe hutira kadi ha habasa wasta'ada muslimuna lil hijrati marratan ukhra julɓe ɓen heblani fergol kadi lawol ɗiɗaɓo yawgol kadi ha joni habasa walani taɗin awsa hara noon kadi koye lawol ɓurgol yajude joni joni hara koye fodde ɓurde yajude ñanden ko yimɓe sappo e ɗiɗo worɓe e rewɓe nayo firdi joni noon yoɓe udditu lawol ngol hara ɓurɓe ɓen ɗon tan kadi kere ha joni ɓurgu janno yeb hara kadi koye lefu yajuɗo walakin kannata hadi hijratu saniya tawi noon no deferande ɗi mere asaqu min sabiyatiha inde sattinde metti fi ɓuri aranere nde nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yanani ɓe joni yoɓe feru kadi fayin kono joni ha ko jama ɓurɗo ɗuɗude ɓeeɗa ko sappo e ɗiɗo worɓe rewɓe na feruno kono joni kala woɗimmolɗo ferrande ɗiɗaɓere nden yoɓe udditu dambugal ngal ala muyya kono joni noon ɓay heferɓe ɓuuratiyankoɓen andi wonde no ferede tawi joni fergol ngol no metti fi ɓuri aran ɓay aran hayno moɗede joni noon ɓe andi fi kamna rewede ɗon ɓe andi kamna yahede ɗon joni noon ko ferugol ngol joni no satti ɓuri aran mum kono hode ɗum ɓe yetti fakatta yakazatlaha ɓuraytu finani ɓuratiyankoɓe ferugol julɓe ɓen wakarrat hibabaha ɓe ɓe bonnugol ngol ferugol ɗon bayda annal muslimina kanu asra kono tawde ɗum julɓe ɓen no wakkili no yacci no hittini ɓuri heferɓe ɓen wa yasallallahu lahum safara Allah newi nani ɓe yaadu ndun lawol ɗiɗaɓol fan haadu ila najasi alhabasa ɓe fattoyi ɓe joñoyi ka laɗo habasa on laɗo Ethiopie qabla an yudraku ko addi ɓe fewtite yani ɗon ɓe capanɗe towɗe ɓe seedi wa fi hadihi lmarra ngolɗo lawol hajara min arrijali salasatun wa samanuna rajula capanɗe jeetato e tato feeri e worɓe ɓen in kana fihim ammar tawi no wonduno e maɓɓe ammar fa innahu yusakku fihi tawi ɓe sikkiti si tawi karmakoɓe windo sira ɓe maki ko worɓe capanɗe jeetato e tato yahi si tawi ammar no tawano e maɓɓe yani si tawi ammar no tawano e maɓɓe haray ko capanɗe jeetato e tato worɓe yehi ɗum o wi wa fi hadihi lmarra haja min arrijali salasatun wa samanuna rajulan worɓe capanɗe jeetato e tato feri in kana fihim ammar si tawi no tawano e maɓɓe ammar fa innahu yusakku fihi no sikkita si tawi hari ammar no tawa e ɓen wasamani asarata aw tisa asarata imra'atan e rewɓe sappo e jeetato ma sappo e jeenayi yani windo ɓe taari haɓen fottanaɗi siko rewɓe sappo e jeetato ma siko rewɓe sappo e jeenayi ɓe fottali kadi si tawi hari ammar no tawano e nden fedde ɗon fiyoɓe timmu worɓe capanɗe jeetato e tato kono ɓe andi si tawi ammar no tawano worɓe capanɗe jeetato e tato si ammar tawano ka haray koɓe capanɗe jeetato e ɗiɗo rewɓe ɓen kadi koɓe sappo e jeetato ma sappo e jeenayi ɗum ɗo fof karama ko ɓe sira ɓen no windi fimo makidatu ɓuraysi muhajiril habasa fewjanko ɓuraysiyankoɓe fewɓe ɓe heɓi habasa ɓe capanɗe jeetato e tato woɓɓe cappa e sappo e jeenayi rewɓe joni groupe molanaɗo aran ɗum ko sappo e ɗiɗo worɓe rewɓe nayi joni noon ko capanɗe jeetato e tato worɓe rewɓe sappo e jeenayi andi joni ɓe woni jama molanaɗo heferɓe ɓen ari sakka golɓe kono ɓe yultoy fewɓe joni noon ɓay ɓe andi ɓen ɗo yehi habasa ɓeyni joni yoɓe waɗu filaɓe artiroyaɓe yoɓe waɗu feere janfa ɗum ɓe artiroyaɓe azza ala musrikina an yajida almuhajiruna ma'mana li anfusihim wa dinihim satti e hoore heferɓe ɓen nde ɓe feruɓe heɓata nokku hoolare wonande wonkiji maɓɓe ɗin ha goto adanta koɓe e dina maɓɓe kan hara hay goto sakkata koɓe rewol Allah ɗum ɗon satti e heferɓe metti ɓe anini ɓe ko
ɗon julɓe ɓen heɓi ka ɓe joñoyo hara ɓe wura e jam ɓe totta dina maɓɓe kan kañum kadi jam tawi ɗum ɗon no satti maɓɓe no metti ɓe faktaru rajulayni ɓe suuɓi on say worɓe ɗiɗo jara dayni jogiiɓe doole jogiiɓe cuucal ƴanoɓe wakkiliɓe labbi bayni jogiiɓe kadi haqqille e faam wa huma ɓen ɗiɗole ko Amru ibnul Asi e Abdullahi ibn Abi Rabia hefeɓe ɓen suuɓi Amru ibnul Asi e Abdullahi ibn Abi Rabia qabla an yuslima ko adi ɓe ɗiɗo silmude wasalu mahum al hadaya ɓe jonnori ɓe neldale ɓe nulide e maɓɓe neldaje al mustatrafa neldaje fayɗe lin najasi wonande najasiyu wali battarikatihi e katolikiɓe almamiɓe makko wonɓe ɓe moggo makko yani perɓe makko ɓen kanko najasiyu ko lanɗo on imo mari noon almamiɓe buyi ka église ɓe ɓeynata batarika ko hooreɓe ɓen ka église wiyete batarika yani batiɓe ɓe tawata ɓen ko ɓattinaɓe mo e hoore ɗum ta kadi ko almamiɓe ka katolikiyaɓe wa bada saka rajulani tilka al hadaya ɓaɓe ɗo woɓe ɗiɗo ɗum ko Amru ibnul Asi e Abdullahi ibn Abi Rabia sogi ɗiɗo ɗeɗo neldale ila batarika ɓe naɓɓiɗe ɓe jonnoyi almamiɓe ɓen ka église batiɓe ɓen kañum najasiyu ɓe ƴetti ɓe nayi ɓe jonni ɓen ɗon wa zawadahum bil hujjaji Quraysiyankoɓe yoɓini Amru ibnul Asi kañum e Abdullahi ibn Abi Rabia ɓe yoɓini ɓe kadi dalilaji ko woni ɓe naɓude kon ɓe longini ɓe ko ɓe wowna allati yatrudu biha ulaika muslimun yani allati yutradu biha dalilaji ɗi tawta si ɓe wolo yiɗi yeeso najasiyu ɗum ɗo wona e sabu yo ɓeɗo juɓeraɓe allati yutradu biha ɗi dalilaji tawta no raɗɗo e sabu muɗum ulaika muslimuna ɓen ɗo julɓe ɓe yahi ɓe sondi ɓe pii ko ɓe woloyta ɗi tawata si ɓe wolo yiɗi yeeso lanɗo on jonni tawi ɓe kamɓe ɗiɗo Amru ibnul Asi Abdullahi ibn Abi Rabia wonde si tawi woni ɓe wolo yiɗi ɗum yeeso lanɗo moɓay ɓeeɗa fo haɓa ɓe ha yewa jonni tawa ɓe ardiɓe kañum kadi Makka ɓe waɗa ɓe ko ɓe faala ɓe sakoɓe e ko ɓe faala ko wa badani tafakati batarika ɓawo ɓeɗo almamiɓe laamu almamiɓe église on batiɓe lanɗo on ɓe fotti an yusiru ala najasi yo ɓe jopano najasiyu ɓeɗi sahim woɗɗingol ɓeɗo julɓe raɗoɓe yaltinaɓe hatta la ila najasi Amru ibnul Asi kañum Abdullahi ibn Abi Rabia ɗalika najasiyu wa qaddama lahu al hadaya ɓe ardinani mo neldaje ɗen summa kallamahu ɓe yewtidi e makko faqala lahu ɓe wimo ayyuhal malik wanjolan innahu qad dawa ila baladika doriki ari takkike kuɗike leydi maɗa ilmanu sufaha sukaɓe komoɓe majjuɓe bomɓe faru dina qawmi ɓe seedi e dina yimɓe maɓɓe kan ɓe terti dina yimɓe maɓɓe kam ɓe ɓe jokkataka walam yadkhulu fi dinika ay hore ɗum kadi ɓe natali ka dina ma an ko a annasarakejo ɓe jaɓɓali wonde annasara minen komin sirkuɓe ɓe jaɓɓali wonde sirkuɓe joni noon ɓe accitimen ɓe jokkani ma dari ɓe wuli ɗum yeeso lanɗon kañum Amru ibnul Asi Abdullahi ibn Abi Rabia tawi noon ɓe rewoyi taw ko almamiɓe batiɓe lanɗo on ɓe naɓaniɓe neldaje fiyoɓe walluɓe hara kala ko ɓe woli yeeso lanɗo on ɓe sembinayi fiyo lanɗo on jaɓanɓe ɓe ari noon yeeso lanɗo on ɓe panni neldaje ko ɓe addori kon ɓe jonni ɓe yilti noon kadi ɓe fuɗɗi wowrude ɓe ñawate no Fatima ɗo ɗen suuɗi ari naati kama ɗo weeri kama ɗo ɗen payi koye kommohoy bulahoy jalo tawi laaɓo koy ɓeɗo ɓe acciti dina maɓɓe ɓe natali ka dina maɗa wajaɓu bi dini ibtada'u ɓe addi dina kaɓe fermi kaɓe fetindani hoore maɓɓe la narifunahan wala anta minen min anda kan dina an kadi anda kan an lanɗon ɓe jokkali dina ma kan minen kadi ɓe acciti dina amen kan ɓe natali e dina ma kan joni noon ko dina goo ɓe felmi dina hessa ko kamɓe ɗon ɓe nangi ka anda men anda
وقد بعثنا إليك فيهم من إمني كما دورين في جوكي تبولي أسلاف قومهم تدبيهم بمكبه من آبائهم إبابلا مكبه وأمامهم إبابلا مكبه وأسائرهم إغوري مكبه هولي من إمني دوري بوبي تدري إغوري manamu o delegation wesi ko benni o dental be immi benni jono be do ko sibabe hakkunde gudi fu makka fu immi bero be wuli ni yeso na jasi bi tarudahum ilayhi fi jonni to be ruta be kamabe yani ko makka fu mulmen yon arma tamaro joni tamen be bandi be yalto be dina amen nata be dina ma be ayama do dem be sokkiɗo ɓe yiltiɓe fakkiɗo ɓe suuɗiɗo jonon ko ya jonni ɗumen ɓe ko ɓe anduri men mako baɓe leydi ndin fof nduri men yo a jonni ɗumen ɓe on say fahum ala bihim ayna yani ko ɓen ɗon nurɓe men ko ɓen ɓuri humpitade fi maɓɓe wa alamu bima abu alayhim ko kamɓe ɓuri andude ko henno gaybidiriɓe wada bum fi ko ɓe heɓiɓe ko mana muɗum ko ɓe immiɓe men ko ɓen andi fi ɓeɗo ɓurma iɓe andi bonnere nde ɓe bonnide iɓe andi ko ɓe wukki e muɗum ko walakin annajasiyu annahu la budda min tamhisil qadiyya kono najasiyu hari ko adem moko ba nanɗo numɗuɗo anduɗo ko waɗete anduɗo ko wolete ɓeya funtali muɗum o wukki o moɓi ɓe ɓe o natti tawi joni o ɓe o faltidira o ɓe wuri o jentoɓe o faltidira ɓeɗo ɗen dumuradu ɗo o ɓe tefe o hawjade o tawi o tefa o tawi ɓe faltidira dumuradu ɗo ɗen ko o nanni ɗo ko ɓe o laɓɓina ɗum wasamai atrafiha e nanugol cende ɗen ɗiɗi noon jami'a fu yani o jentiki ko amru ibn al-asi abdullah ibn rabi'a woni kon ko waddindiri ko ɓe waddindiri kon najasiɓe ɓe arɓe ɓe holli kadi ko ɓuura siyan ko ɓe makka ɓen fof nuli ɓe ɓe yottina ɗum tawi noon najasiu ko jom hakkil ko jom famu ko jom numɗal o wenni ko ɓe o jentoɓe yakkati ina yo ñawtum o jentaki ɓeeɗa ñaware warratake no oɗaɗo tawi ndumuraɗo ɗo ɓe ɓe jente tawi noon bakari kaɓe makko ɓen falaka ɓe alkoɓe nangi ɗum ɓe natti amru ibnul asi abdullah ibn rabia kadi falaka ɓe aru ɓe jente ko ɓe nangi ɗum ɓe natte ena jasibina ɗum anni kanko ndaɗo tawi ɓe ɓeɗa kadi jente si tawi ko nonɗal ko ɓeɗa wonama fi muɗum ina ɓe nangi ɗum ko kamɓe kadi ɓe jente ɓe ndara ko en ɗum ɓen ɗon kadi wondi farsala ila muslimin najasi nulani ɓe ɗo julɓe wada'ahum o noddi ɓe yoɓe aru hadaru ɓe ari wa kanu kadi ajma'u ala sidqi hay kamɓe julɓe ɓen hiɓe haldi fotti yoɓe wowlu gonga kayna makana no gonga on waɗi wowno wayi ko yoɓe wowlu ɗum fagala lahum najasi wolani ɓe ma hadha dinu alladhi faraqtum fihi qawmakum ko en woni ka diina ka accitirɗon ɗum yimɓe moɗon tawa onon e maɓɓe on seedi on tettike on jokki ka diina ɗo walam tadkhulu bihi fi dini on natirali kanɗon diina ka diina amin manamum kanko najasi on noddi ɓe ɓay ɓe ari o landi ɓe landal aranangal wonni ko diina hen ka jokkuɗon tettiɗo yimɓe moɗon ɓen on jokkali ka e hoore ɗum kadi on natirali kanko ka diina anka wala dina ahadin min hadihi lmilal wona dina goto e jogiiɓe dinaji ɓen natuɗon ko dina hen ka onon adduɗon tawa on acciti dina yimɓe mon ɓen on natali ka dina amin on natali dina jomiraɓe dinaji ɗum fof yettelan ko ɓen ɗum onon wonduɗon e mum ko en ɗum figuɗon ko en e dina marɗon ka dina moɗon on jokkaliɓe mon ɓen e hoore ɗum kadi on jokkala min dina yimɓe luttuɓe ɓen fof e leydi ndin on jokkali ko en e dina onon juuɗo qala jafar ibn abi talib o kanko wonno yewtanayɗo jama o makki kanko jafar ibn abi talib wa kana huwa almutakallim
imani muslimina kon no wowlande julɓe o wi ayyuhal malik wa ayyulan bidir kunna man ahla jahiliya hay menen ko men yimɓe jahiliya yimɓe majjuɓe yimɓe ɓe alano diina few nabudul asnama mede rewa sanamuji wana akulu nayta men ñama jiiɓe wana atil fawahisa men ala zina façon jiɗɗin fof men waɗayni ونقطع الأرحام من حاجة أن كذا ونسيء الجوار من بنا كذا كل ونقول من ويأكل من القليل ضعيفا جوجي دول فنيا ملورون كل ونحكي من كتوني دبل من جوجي كوري وسنا موجي نعم جيب وكذا حاجة أن بنا كذا وأكل لا كلا جوجي دول جهة لورون فكنا على ذلك من وجود hatta sallallahu alaihi wasallam na ala nula ziyaare amen naari ko nasabahu meden andi dambe makko den wasito jamu meden andi go makko wa manatahu meden andi nungo makko wa fafahu meden andi rena go makko e defina go makko meden andi jikko woni mum fu fadana ila Allah on noddi men ila Allah bi wahidahu abudahu fi men wotti mo kanko Allah na rewa ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من ترتو ومن روينا ومن إبابي لك من دوفون من أجد من حوكا فيو من دونه ومن روينا وودي آلكم من الهجارة إكاجر من لسين والأوثان يسنا موجد من مؤمن وأمرنا أولو يمري من بسيط الحديث بول والبقاء فنان وذا الأمانة يتطلب الحولار أتجنفا وسيلة الرحم يجوب والإعلام أتجول وحسن الجوار مؤمن والكوثر أن أتجبون والكوثر والكافي عن المحارم رينا والإحرام من الدين والدماء يروف ولي يوم تقتل فوق من فتته ونهى عن الفواحش وحد من زنا وقول زور والبنات وأكل مال اليتيم من يام والجولة اليتيم وكذب المحسنات يتوب والرساني بتواتر بين وريو ريني بتواتر كبودي توب جابه فنا يهون مك وأمرنا أن نعبد الله وحده ويأمر من يريد الله لا نشرك به شيئا نسير كان كما يقول وأمرنا بالصلاة والزكاة ويأمر من يوم دول من الزكاة والصيام يهور ويأمر من يوم هور فعدد عليه أمور الإسلام كما جاء يوتي سنجا سيوفي كوجي الإسلام ويميراكم فصدقنا من قوم إني وأنا باجر وآمنا به من قوم إني من قوم إني واتبعناه من جوكم ألا ما جاءنا به توقع من دين الله الدينار فعلنا الله وحده بالذي على ولم نشرك به شيئا من شرك على المهيمون وحرمنا ما حرم علينا وحرمنا منكم كم فعل من حرم منه وعلى ما حللنا من دكني كودكني منكم وعد علينا قومنا يم بأمن بجدي وأمن فعذبونا بالإثم وفتنونا عن ديننا بفتن من غيرنا من كيوم يالد مكة من تمكنا من سنجا من لتام ليردونا إلى عبادة الأوثان في يردون من عبادة من كبير وسنا مجمن عبادة الله بيت من كبير والله تعالى ونستحل ما كنا نستحل ede men dagi tak ko men labi nay no ko na khabay si epi so fu kanya meteje ka ko mu ya ka ku wala ma ba haruna do no be folin ne be bu men do wala muna be to yime wala ko wala ina be fatina ni men wa halu bainana wa baina dinina saki hakon de men dina men kan bay do fu wadi kharajna ila biladi kama yalde men adi kalima do waxtarna ka ala man si wa ka men subima be wona ma am wala na fi jiwal kamel rede e kawti ko dem ma am wona mo mara fatana am men fatma wala jawna alla nuslama indaka men jorti wonde men to nyata kama la yo dal ko an lan yani ya pa yoto de yoto no o sifi boneji ko be wonno e mudum ko e o ardo o annabaaji won mo addani be wonno o yitti be mudum wonno mo addi be mudum sifi jikko on ko kadi mo jikko ni don ko be o sifi kadi wonde be taw yo be fatto mo o danda be de do tonye be wona mo ko makko
lati ɗum ɗo wondiri noon faqala lahu najasi wi mo kanko Ja'far wonoɓe yewtande ɓe kamɓe jamma o hal maka mimma jaa bihi anillahi min shey illa mari illa wonde ko adduɗa kon immorde ka Allah goɗɗum go ɓe mana ko Allah yewti on kon ila jogi goɗɗum hemmu faqala Ja'far inimo naam mi yimɓe ɗo wondimi ɗo faqala lahu najasi wi mo awa fakka wala ye janga ni konko Allah woni jibbinde e moɗon minana fakala alayhi sadran min kafa ya Aisha o jangani mo kanko Ja'far arande ngol totol wieten ngol suratu Maryam fabaka wallahi najasi wulli wondiri Allah wulli hatta dallat bihiyatuhu hawar makko den fuk moddi gon fabaka asagi fatuhu ɓeɗo almamiɓe makko karamokoɓe makko iglisi ɓeɗo fof wullide makko ɓawo wulli hatta dallu masahifahum ha ɓe moddini ɓe ɓuɓɓini kamiluje ko ɓe jogino kon ina sami'u ma tala alayhim nde ɓe nanno ko Ja'far jangaɓe kon summa qala mun najasi wiɓe ina hada walladi jaa bihi Isa koko addi ɗo e ko annabi Isa addi kon la yakhruju min miskatin wahida ɗum ɗo koye lampu goto ndiyaltuɗo in talika o wi Ja'far kañum e Abdullahi ibn Rabi'a yahe fala wallahi la usallimu ilaykuma mi jonnitata on ɓeɗo fes wala yakaduna yukhatibu Amru ibn al-As wa sahibahu fa kharaja on sa o indi kanko Najasiyu yalte kan ɗo mi jonnitata on ɓeɗo few joni noon ɓe ɗaɓali hiɓe yewtita e Amru ibn al-As tode e wondiɗo makko on Amru ibn Rabi'a Abdullahi ibn Rabi'a so Najasiyu hucci ɓe few o inni o yeddata e maɓɓe ɓeɗo jonnitataɓe wew falamma haraja ɓaw kamɓe noon ɓe yalti ka Najasiyu gara Amru ibn al-As li Abdullahi ibn Abi Rabi'a on sa Amru ibn al-As ini he en heɓi o feggande ɗo kono ko waɗeten daren kadi feere go'o ko ariren wawen yondinirdemo wawen wadde ha hennanamo wonde awa yo jonnito en ɓe kadi fayi yiltitoɗen kadi fayi o wolani Abdullahi ibn Rabi'a kongol go innimo wallahi la atiyana wala jonnita en taƴo yiltitoɗen kadi jango mi aray mo kanko Najasiyu kadi janga bima astasilu bihi kudara'ahum koye miɗo ɓorira ɗum moƴƴere maɓɓe ma hecciɗugol maɓɓe ko heccindiri koɓe heccindiri ɓernde lan ɗon mi aray mi itta ɗum ko naadi kon e ɓernde lan ɗon mi aray mi ɓora ɗum mi itta ɗum fes ko heccinono kon ka ɓernde lan ɗon mi aray mi ɓora kadi few fakala lahu Abdullahi ibn Abi Rabi'a wi Amru ibn al-As hihi la tafal woɗen yiltito ɗon hande kadi akki wota waɗu ɗum ita yiltito ɗon hande kadi wonani en herta wonani en ko herta ɗen hotto ɗon hande kadi fayna lahum arham ɓe mari en ɗammaje wayn kano kad halafuna haysi tawi woni ɗen ɓeɗo lundi ke'en kono ɓe mari en ɗammaje tefto ɗen ɓe joni acciri liyen walakin asarra Amru kono Amru kan duumi ala ra'ayi e feere makko o wini o waɗay o yiltitoto kan Abdullahi ibn Rabi'a inni atterto ɗen ɓe yandi joni yahe acciri ni Abdullah inni o yiltitoto falamma kana al-ghadu nde wonno jango hewti qala li Najasi o ari o yetti Najasi kanko Amru ibn al-As ayyuhal malik amma wallande innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan fazi'an aziman ɓeɗo no wola fi Isa ɓaymo ande annabi Isa ko tedduɗo ka makko ko kanko woni annabajo maɓɓe on ko kanko catholique ɓe teddini Amru ibn al-As ari inni Najasi woɓe ɓe yiyata ɓe wola e fi Isa konngol mawnugol huɗnigol farsala ilayhim Najasi ɓe memmini kadi Najasi o nulande kadi fahi yasaluhum an qawlin fil masih yoɓe wenno ɓe wi fi masihu ɓayri waddiri ɗo ari o naati e nowru Najasi wonde awade o annabajo maɓɓe o ɓe teddini reweteɗo tedduɗo ka maɓɓe on ɓeɗo arɓe ɗo ɓe yennude on masihi ɗum ko Isa ɓe wola e makko konngol huɗnigol on sayi Najasi nullitande ɓe kadi fahi yo mo landa ɗeɓe ko henno ɓe wi fi annabi Isa fa fasihu on sayi ɓe leñi
walakin ajma'u ala sidqi bi halqi bi futti bi wulgo kaina makana ka gonga on wa no gonga wa wulu falamma dakhalu alayhi bayanati kana jasi wa salam wala ndib dalla Ja'far wi mo kan ko najasi naqulu fi alladhi ja'alna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ko me wi'ata hore o masih dum ko Isa den wala makko nulla adda men ko men inni huwa abdullah o jiya Allah wa rasuluhu ko nulla makko wa ruhu ko ruhu yudo Allah wa kalimatu ko kongol Allah alqaha ila maryam gol o werni dum enen maryam al azraa lemo ko dum wete al batuli mo jomba ka hande jiwum iwari ko dum wete azra maryam al azra ko maryam mo tawata ko mo jomba jiwma ko kadi iwari fu fa hada najasi udan min al ard on say najasi yetti tuggodu balidi summa qala wi wallahi ma ada isa ibn maryam wallahi o yawtali makulta ko wuluda hadal udan dudo sabbi yani golti foldo dum ballo ko wola ko tiggo patana batari to on say be do almami be makko ma dum karmo ko be makko jokko be mo be fop mabbe be li ko eden bagala o wi wa inna khartum wallahi hasita woni o li ko ni tigi woni awdo masih ko jiya do Allah ko la mak ano be ko horo di ko beni wosi be do ni o ko maciro Allah o nanga be isa no ko maciro ko Allah wi Allah ono ye maciro ko jiya do Allah no o tan jiya do ko tan no be adi agi ko Abdullah ko jiya do kan ko na siu o wuli ni no o ni wa bigi ko be wuli isa ya utali ndudo tugo ci fodo lumbali ko ni tiki kan kadi o wuli inna wa ala ko jiya do ala ko kan kadi o wuli suma kala muslimina najasi yani julbe ben izhabu yahe fa antum suyumum bi abi on holi be kalidi an do goto arnan ta ko bu wasuyum al aminuna ko holi be lisan habasa dengal habasiyan ko man sabakum kalima mo yeni on ko fayna der mi mana mo yeni on ko yobite man sabakum kalima mo yeni on ko yobite man sabakum kalima mo yeni on ko yobite do ala man mo na bidete mo yeni on yoba yalla ma uhibbu an li dairan min zahabin mi no yeli no harambi do mari hubere kanne wa anni azaitu rajulan minkum yani mitampini tawata mitampina goddo e modon si goddo jonni lan fello kanne ma jonni lan suude kanne mitampinta goddo e modon wadai wede dairon aljabal lisani na pasa ko fello kanne ma dum wien suude kanne e ko dengal habasi yanko sumagala di hasiyati yani gollo mako ruddu alayhima jonni tebe do ambu e abdullahi kambe addu ni don el dali jonni tebe hatta ya made dal mabbe fala jati bi hakete alayhim o jonni tebe el dali mabbe mi hajon alayhim wallahi ma akhadha Allah min riswa alla jattanu genari ami yenano Allah ina rada alla yamutin jonni no do lam genano fa akhadhu riswa fa akhadhu riswa fi do wa ami miyat sakko miyat genari fi makan pan yani kan ko najasi o wi be jonni to amru edi mom on nadaje ko be andi ko fopio be nakku kan ko pateti makala e den nadaje jonnano Allah genari si Allah jonni mo la kan ko no yeta genari fi ngulam wallo kimo otal ko mata nasa fiya yimbe be do tak fi an fawatiyahum fihi sakko tajare ma fa tawtiyahum fi sakko mi doftobe fi bonnugol goto yani kanko najasi o ni Allah o jona Allah genari sala joni molla sakko kadi o jetta genari to gungun wala fi ngulam woni mudu do yimbe ben doftakimo fi al ayo Allah wala ha yimbe ben doftomo sakko kanko dofto yimbe ben e yeddugol al
يعني فقالت أم سلمة التي تروي هذه القصة أم سلمة في اللي قصة وي فخرج من عنده أمر إذ يلتك الجاسي مقبوهنا وبو انتناب مردودا عليهما نرد إما كلا بأدي ما جاء بأدي كنفو وكمنا إنه بخير دار ما خير دار من وير كما كمني بلون هوري moƴƴere molanande e hoore kawtal moƴƴal o ɓanni men ka makko min ala ɗum min waɗa ko min faala min waɗa ko min faala e leydi ndin e hoore galle wondude e jiyang e hoore kawtal moƴƴal alli riwayat ibn Ishaq ɗum ɗon filla ibn Ishaq wa zakara ghayru ana wifadat amr ibn al-as ila najasi kana ba'da badri kono goɗɗo gon wenni yawgol najasiyu yawgol amr ibn al-as najasi wa hari badri fiɗɗi وجمع بعضهم وقع بين بأن الوفاة كانت مرتين ونم بفتح كون كم وقع بين يقول كان جاسي ولا بدي وجه ولكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا ونلند دون الجواب وبجانتي لكم أنها دارت بين النجاسي وبين جعفر ابن أبي طالب في حق نجاسي وجعفر في الوفاة الثانية وكا يهند إمام هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكرها ابن إسحاق هنا تندون كلوني لن دل إجابة وجيب ابن إسحاق سيفيكم فوق وهم دواتر ثم إن تلك الأسئلة تدل بفهواها دي الأسئلة جي نرتين هو جوابا لمجي أنها كانت في أول مرافعة لجمت إلى النجاسي tundo en ko arande e wulitande arde adanane nden najasi hay fo mudum en hapami do fergongol habasa ko laabi didi wadi lawol aran nongol sappo ɗiɗo e rewɓe nayo lawol labongol worɓe capan jeetato e tato e rewɓe sappo e jeenayi ɓe najasi Allah subhanahu wa ta'ala heccini ɓernde makko nden o jettiɓe laati ko ɓeya eɓɓuno wadde kon fof e janfaji fof mum fofi ilam maɓɓe fof boni ronki gasude ɓeɗo wuuri ɗon e hoore hoolare ha hewtoyi fergol yawgol madina Allah ɗon wujjinoɓe lawol kon yimɓe tampiniraɓe soñjoɗi ɓe jogidi e diina maɓɓe kan ha laalan ɗon tabintinoyi hoolare nden o sembini dina makko kan e jemɗe nden fof en dawtuɗo hannde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam. He